Kariboy District Chess Association kan penlong ke jinya kop yelak kai chess hak santrik ujeleu arjar arsau ha sai sning lat maurong kum shibenta banjet ikinong yelak kai ban shibenta hak 47 State Chess Championship kaban long hatura ha neuju bnai kumta ka association ka khot ka wer ya barok kirang bat kithe yelak kai banwan shibenta hak ne ka jinya kun kaban long ru ka jing plilat plilinti ban keush kiransan bakham shalor ya ka jing tep ka bakham banya phila ban kol hakini number harum bat ban register khandai pra nreu ar nreu not nreu nyau khandai sau la ne nyau not san ar sau lai nyau khandai ar Sesi na ikhublei fi barok kiba pe Riboy News bana kaliang ka Riboy District Chess Association insa pelong ya ka competition ha ka santarik private reo ajar sau ha sexting la morong ba langba ni ka competition injit yaki rang ba kethe bakan sai bakin mi khamat na ka district shaka state level competition kaban salong hatura tahu benar bat lamba kini ka competition kentu ya baro kiba jumlin ba petbit ade ban ine ka chess bakani kide ka tunsan ka ba bhatam ep bakin shimenta bakin yolat ban kiu shaprang haka jingya kunyu pi ka chess ba district na ka state level ba lu plan baru shaka national level te ikan tu serang no pi kwa tip company ashu am ta kani competition cloud phone na ki numbers ki punya screen yaki jing tip company tang ta he na klang ka Riboy District Association ka pi baro flashboard